not lah. So situation mati lah. So VGR eviction kan non ni kau yang ni hangi ko. Tapi lah so aku tak, lalu tu mungkin beneficiary. VGR along lea putak lapen illegal encroachers atum apan eviction nangi pugi ajirding piklon itu mage ha 2012 aningkan pen non lo kagos cirilo te sob long ajin itu nge file along der lo hala suhut pen lo la si ahok lo lage VGR along le pen ke eviction nangi puge Assam government order ta 2017 aningkan ta do laga order lahelu lapen Ladakh Assam Land Revenue Regulation along ke to Rule 18 labang ke order ki pi notice anda pinang ni puan forthwith pusi pu dai dagyo lage la soalamang itu ningdo pemela lage shall be removed forthwith by the deputy commissioner usepu hala so plain district and deputy commissioner lo dak ke council ke equivalent to deputy commissioner lasi latum meeting dona lang ko alam da abi nongke non je inquire ni aku meeting dona lang ko hedi alam abi nongke muthe ilita kase kroidon lo baru puloyo tante meeting do dena pola seta meeting ke do pensi jaha dum nang kroidon de lo te eviction nang ni palam kali dak pu lo Assam government se order pi lo Assam government chota kali Assam Land Revenue Regulation along se tok do lo lage Assam Land Revenue Regulation 1886 along se do lo Rule 8 along Rule 18 along se do lo lage 18 do lang la daga sub clause ke do hai Rule 18 pusine li pulo Rule 18 forthwith na notice tapi nang ne pa baru ke hala bostu pi ne hi no oja potla si notice ke pita me hai setan de chiklo yon I rui pa kang thim buta akam avelu la bang ke nitum ka chini la hello an par ke ni li nang than tu bom le lo te ding ole bogati ni li ge la se sources pen karjulong tum jong si non 20 year ni jong si positive response avi kulote nang tum karbiang lang ban thaji busia dio la ko an hok la ni li tum bon tom ke pha pone ba kopia step lo ne la bang ni li tum ng setan no ma ke ni tum la ke pang dak de lang la ke false false pugali chingwai et lo ni tum pini ke claim ji po bang ke tetapi si claim po ma bang ni tum thaning tung telang no ma yang mang ban ke phaji po bang ke la so kan ma so la bang ke kali ban chot po bang ke kali la ke ban lo ne ko pilo ne ban pe na par serious mu chot tong do ji ne po de te del Angke la nona 19 ani yong si chingwai pen VGR bang le bang pi eviction claim po pu serai der pi lo pulote eviction update comment tu si kene eviction nang jina to hala tum ke update hala tum si pinang po council si hala tum akam lo la bang update ki pia bang ke nang tu belan ning hangke pe prap over si lo election na prang ma si lo la ke election ho ta claim no po bang ka li dei lo tenge election hota development akam anke aprang pen ke en bom akam anke claim bom tami angela eviction akam encroachers eviction ke la ka aprang ma problem la di la ke claim bom tami election le do seta problem bang ke election hot bang ke hala munit bang si kam ke claim ye tom bang si kom regime ni la si election ke claim ji sung krung ji mene tema la ke seta claim nang ni po bang kali claim nang ji acha sa tang te la so VGR along eviction order do ko office ta me la na ni ta me kar bang ta mas council pen la bang so VGR along eviction sa del pathang nang hin ben pi do sarthi phangcho long le la pen ako do lang pu si pu penang anon al amen nang le lo arni si rong hang asang phum lo ne pi ma yong terang ma yong rong hang ma yong la lang par pan po long adi atum mi hatan ne li pu dam lo ni tum la hala bang so che dan don lo ari thu ak dat ke hala alang li tum chi ri thom kep do amat bihari tum si kheti pa pe claim bom amar alang li
ke aku kecelang dak metang along lia po jo kecelang dak bihari atum le claim seta alang lita achitim lo ne pini long don ma si chedam amat bang bihari tum bang thu ak de amat case pilo la ronghang sangho pilo amat bang bihari tum parlin phak ka parlin kesi pi thurong asop pi phan ka chone pu thurong ye pu amat non thang da vino dak la non nge vino dak mane vi me he seta la ke poisa ka ve pena jo case ka che dam sum krung lo hala ki dup pena jo ki un eji po alam ta kali unda ji meni seta poisa ka ve pena jo na sini litungge la judicial court abinang ne pu ilomati itu me thanga court do la teng hala teng claim nang ipu ni tu aprang de pu bom lage judicial court wan thu der manon ni ke tu poisa ke ong to man se hai bom lo akam bange poisa ve to mange tu nge che dan unda un ede bail ke anji suri cap batai si suri ke pho batai si mat lo district court council court le council judicial court le do sonte poisa ta khoros kam ve de chigente la si 6 schedule pe tu man nge pilo paragraph 4 and 5 along itu man jakong ta nang pilo itu che claim ke det kente non ke a court ke do bang horabong viroi ka da jini lo ke di yok ta sang man nang ram pang hu hip son si itu nge vi thurong ai ke sung ke tum travel la tu poisa nang i court ke chedan pulote advocate che nep nang i police pada bang kupine pinang elang mene la son akam nge ni tum son nge pinang ne tema sa ka chingi ne to bang ke police tum na chuang bare la pulo aje plan la he sir protest long nang is tami dun lo ni long but tumi dik dun lo lapen la so protest long all party conference tum ta do lo lapen ka tum ta do lo lapen karbi ko joini sa dak pedang an tum chingrum lo la se hala dak bang ke isini APHLC long live po ta do lapen ni kumani ke ason political parties long live po lapen ke taram do pe la sin non na por la so situation with the politicize bang akinang stop ba la so alam bang ke neli amatha non neli ningje ka phere po bangali ningje da ji seta ja tu nge kachini ji phan der chot ji lang bo kachini ja phan itum political akam nang ne pupula he chi pu di lage karbian lo political che matha nang ne pupu he ji nge ji pu he di political akam dak wa nang ne pul he seta atumi ka chingrum pu anta political sai se lo political science along it okay di college ka porhe tang atum higher secondary ka porhe atum ke political science porhe long lo di hala daket tok ke politics pu ke pilo copy ne sungkrung lo non VGR along le la son bang ne che right tip lo jat lo angel la kapi jok je phan ke claim la ke politics lo alam mang politics pu ke election ke che dan chot le politics kali halagi electoral politics seta hala electoral politics pensi non etum VGR along leta bihari to che right to at lo 2017 aninkan BJP atum Pawan Kumar Rai phan ticket pidet lo pa dan lo long ye pha nitum APHLC halo serge APHLC kali 24 6 schedule implementation committee lapen SSIC pulo nili tum chedan lo ye la phan perem nangi pusi nili me thang ma ritakram sapi longson ingjai mane ni tun thon sing rong ha ni tum hadak abattai ka canvas dam amat ajha dengan pichong lo nang tengah canvas dam puturong ni tengah canvas dam ke karbi phan hadak pe hai vek nang jia port karbi candidate tum anjing waira inu thur chot no lapen Pawan Kumar Rai phan perem vek nangi athe mahala ke kachen election nga contest dunjia jak kong ta ve arod $60 teng pen ke pusin ni tung claim dam amar ha phike tum pa pe hai turong lo karbi tum anda pidun lo Pawan Kumar Rai phan pe hai ya pan politics lo bola ge di politics lo dila hal so politics pensi alang li ke rat aja kong long lok lo rat amended demokrasi teng pen pulote rat amended aja kong long lok lo Pawan Kumar Rai long lok pen ajo alang li presiden along prime minister long ke damji aja kong da kok lo presiden prime minister dum ta alang li phan arjuna kok lo athema alang li inudet le wangali
Karbi la pen bong Bihari tum ching room pe se alang lipan ke toy lo kalimangala election na pe hai lo ke toy lo ke la so lam itu ke chini ni la so chini vek vet tik tu hai di ilitum Karbi tu ke rembopo la si politics pen kali politik doklip nang politics nang ne hodei ko di la ka kali lu abinom ke bang politics on se claim lu democracy pen politics pen se claim lu Sir, non la 20 year ni nang tum handa nang hang lo la solo nang tum copy si place for election ke nang ni place for tema sir apart from this last copy kang si nilitung ke adjusting pick lo ke din itu claim 6 schedule implementation committee pen pulo je fundamental rule fundamental lo la paragraph 2 sub paragraph 7 pen election ka pedo la pen voter list ka selam Allah selam vek nangji pulo high court ta nitum high debt lo high court order ta dak thonam debt lo hala su si thonam debt lo 2018 ani kan si 2018 July yes July 13 ar ni si order ke pass ke di nili tum thonam fit lo alang li tum long en le sitan ni tum aku thonam tu lo claim serak nun pu claim klede ke di hala Allah selam lo te hala dak si itum tok nang ji hala so Allah long si ye 6 schedule area ke la ke tribal area what does it mean kopia mi ortho lo lage dam kopia meaning alam the kopilo tribal area pulote la tum si long lia pata anta long chop nang ji la tum si cherai thip nang ji tribal la tum si la pen tribal la tum si election la thur chot long nang ji tribal la tum si vote ta pichot long nang ji council election la long bang ke la pen sakurian ta tribal tum si long chot nang ji long lia patan ta la tum si long chot ke do an lo jak ta pul ni tum ning ye bom lo ke do an lo bisaralam nang chai nong ka pang reng ya phan hala bap ke rot dam anta itum si claim nang ji di chai nong hi ke jor anta itum si claim nang ji la pan lo di ante la si hala so Allah selam de tik tu ke di itum non bang amen than ji pu se ta di ko pya lo ban lo itum than po pir the ke claim a link ta det ka chari pu lo tang te Allah ban si claim nang ji Allah do nang non hal Allah si itum selam le de la si non ne litung demand ke hal Allah selam serak no 20 year ni bang ke sub la ta pu aku 2 sub 7 na putak pini hala enam det tami la si non bang ke la so ani ke dasemet bang specifically ke la PGR and VGR session mai ji la si non nang di pulo so lam taklan dum ji pulo jong si la so taklan dong de na tu walk out de ji mo walk out de ni tu ni la so no walk out for bang ni tu mai claim claim ni tu bang la bang walk out aku cingkidun pe meji atheman ni litum kache song ke parliamentary struggle ni tu bang che chok che theng nang ji po bang kali lai che chok che theng akam bang ni tu claiming tu te GPT nang ni for handi la so na bang kali ni tu bang non tribal to man voter list ni than et nang gi polo bangso kan than thede to positive ni ani tu par bi to bangso kisum khonang kon kali pini ki pia bang pini ki pidama bang ha table la thak se do specifically la PGR VGR le harina yo la ke tu ni tum agos isia tarik si nilitum ki pidam ke la honorable court high court order yo la pinsi ni tu agos isi 2018 ani kan si pidam ange bang claim de lo claim de man tu nge election high de tik claim de lo simple kotha simple alam lo da VGR ni tu ma bange karbia tu ma bange kama thanange VGR de le tu ma long le gali VGR bange election eviction nangi along apre ke nang chura nang chu enun bom ta mi bo bang ni hung kroi kri along apre ta le tribal kali tu nang chu enun nang ni tu mangi pu la si along ka prek sita VGR chot kali atumi ne li kaning jeta the railway line along po anlo bang ke do tang di ke chu en atlo la tan ni tu eviction nangi pu si pu bom lo bukulia long ta la pen hadak jadob rai grant Bokajan Jadob Rai Grant. Ha British Pen Pilo non carbiatum council atum khajanan ta rungdam long lebodi. Ko pua kam lo lage.
1400 tribal 1400 bighas along le tribal itum luta ludam thulong le lage kalite ga sik sidula teng ben ke itum et lo ke halata itum che raivek nei pusin itu pulo jabdob rai gran bukajan hal antalo Assam long dalang mate so gran ke asam ke bolis et lo Karabeng long bulis dela karbiang long ke bolis ta pupela thang de peling samri thang dak lam de na hello itu ni chok chen de dopi ke claim na la PGR question dokan PGR thuge lage simple kotha lage mane bang high court tapu erlo supreme court tapu erlo dak the supreme court order alam si do ke jo the honorable supreme court vice judgment civil 1123 2011 aninkan supreme court along ke pass loke la so posi high court assam government tum order ke pilo eviction nangji pu la pen tribal atum hansi la eviction dead lote jat le claim sita hadak nang tum school levy sita haladak dispensary levy sita public utility ason an levy sita scheduled tribe tum hansi claim pichok nai pu dak tok do bang antum sini dah dak scheduled tribe pu di sita itum six schedule ar lo ke scheduled caste ke kali lo scheduled tribe to bang thana simi bodi ala Jakpal Singh versus state of Punjab and others Google kalang nang le PGR long le na tum kan kami eviction nangi pulo le penon chi song gom no ta ko people si eviction nangi pulo eviction nangi bu lagi itu malong le lo ke itu malong le lo ni lam ke thanan ta pu bom lo PGR mane professional grazing reserve bodi laven VGR ke village grazing reserve ko pe phan se ke ka reserve lo chainong chelong wo phak bi kapang reng ya phan non ke chainong chelong ga ve thu da si bihari si joypun hada la hello ni tu ki pu ni tu ma chainong chelong si adak do nangi bihari ya chainong chelong kali sorry silama jing tu lang lani phai ko ito si kaching vai positive bang pe dongte ka pek hem phang song tar tumda che soi chi pulo nan tu che song ra pet no su kotha tumda la thu ke che song ra pet nang ko che song ra pet pola ke komat jas labang so che song long itu ma long sirang ni kuma mate party lam chi tunang kali laga tumita wang nangi pu ne tum pu dun de ke di ne tum sigi dun ke tumita kali mangalang di ako ne tum dun de le lia ko penda APHL se amunin bui hu ke hada Ena kali pinia lambang avan tu lang pinia ha kolomati